Strateški pravac kompanije Mercator S kroz snažna partnerstva sa domaćim proizvođačima iz svih krajeva Srbije potvrđen je izuzetno uspešnim konkursom Ukusi o kojima će se pričati. Jako smo zadovoljni odzivom domaćih proizvođača. Njih preko 60 se prijavilo koji su nam ponudili najraznovrsnije proizvode iz različitih regiona naše zemlje. Čvrsto smo rešeni da se sve najbolje što je proizvođač sačuvao u svom autentičnom i unikatnom proizvodu nađe u našim prodavnicama. U konkursnoj dokumentaciji detaljno je opisano 96 tradicionalnih srpskih proizvoda, a samo najbolji će dobiti priliku da budu deo brenda Ukusi moga kraja. Svi koji budu ispunili standarde proizvodnje, njihovi tradicionalni proizvodi koji se izrađuju iz sirovine koja je 100% iz Srbije, postaće deo brenda Ukusi moga kraja koji će se naći na policama Idea, Roda i Mercator prodavnica širom Srbije. Konkursi najčešće imaju jednog pobednika. U ovom smo pobedili svi. Ukusi moga kraja, kao najprodavaniji brend naše kompanije, fantastično su mesto za razvoj i sigurnu budućnost malog srpskog proizvođača. Kompanija Mercator S 97% svog prometa stvara u saradnji sa domaćim proizvođačima i dobavljačima. U poslednjih 12 meseci na mesarama Idea, Roda i Mercator prodavnica prodato je čak 11 miliona kilograma 100% domaćeg mesa i 19,4 miliona litara mleka sa srpskih farmi. Čak 76% ukupne količine prodatog povrća uzgajano je na srpskim njivama.